Umfecane umi phambi kwesigungu sasesigodini sasenkambini. Ubatshela ukuthi uphondo lwenyathi ubhuti wabo omdala okuexpecteke ukuthi kube uyena ongena esihlalweni sobukhosi usenyukubeze ingane yakhe encane uNomaqiniso. uNomaqiniso-ke kusayibhobhodlwana le-teenager elikhulayo elingakafiki ngisho nokufika eminyakeni ewu-18. Umfecane uyacela ukuthi isigodi sibe neqiniso kuyena senze lokhu okufanele kwenziwe ngoba imithetho yesigodi ithi owesilisa onyukubeze ingane engaphansi kweminyaka ewu-18 ngoba ingane imise ngaphansi kweminyaka ewu-18 ayikwazi ukuthatha isinqumo sokuthi isingaya embhedeni nomuntu wesilisa. Ucela ke isigodi sithembeke ukuthi simdingise lo mlisa ngoba imithetho yesigodi ithi umuntu akadingiswe esigodini emva kwamahora awu-9 mase-ke isigodi siyaphuma siyamjaha singathi singamfica mase-ke siyamthathela umphefumulo. Ngempela-ke uphondo lwenyathi waphuma ngesamagundane ebalekela impilo yakhe. Waze wafika ehlathini elisesigodini esikude kakhulu nasenkambini. Wafika esigodini ekuthiwa isenxiweni. Wafika lapho wayicasha ehlathini wabasa umlilo uloku nje edamane edla amagundane. Ngale enkambini umfecane nendodakazi yakhe uNomaqiniso bajabulele ukunqoba ukuthi finally azaphume uphondo lwenyathi angeke asaba inkosi. Kuzoba ilobhuti lo ozalwa unkosikazi omncane umnyamana. Sekuzoba umnyamana-ke manje ozoba inkosi yasenkambini. Kumnandi kujatshuliwe. Uzuyamthembisa umfecane uthembisa indodakazi yakho uNomaqiniso ukuthi ubhuti umnyamana uzokunikeza yonke into oyifunayo mntanami. Ngicela ukukutshela ukuthi wena uzothola isikhundla ozobe kuwena oyiqhikiza eliphethe intombi. Uphondo lwenyathi-ke ubecashile lapha emahlathini engena plan engazi ukuthi kuzomele enze njani. Sho ukuthi nje bese kuwumuntu ohlala ngokuphila ehlathini. Ngelinye ilanga-ke iqhikiza-ke lakhona lapha enxiweni lihamba ney'ntombi, iy'ntombi isatheza lithi nje lona lifuna ukuyoyikhulula maphakathi nehlathi. Melifika lifica uphondo lenyathi uhlele ehlathini. Lithuke-ke iqhikiza ngoba aliqali ukuzwa kukhona into ehwashazelayo le ehlathini libona santushwana kodwa liphinde lingayinaki leyo nto leyo. Lihambe-ke iqhikiza lihambe liye kuZwelibanzi inkosi yasenxiweni lizobika phela udaba lokuthi khona umuntu ohlala ehlathini umuntu ongaziwa lesigodini indoda nje emnyama ensundu impela isigansonto sendoda sibhizi sidla iy'lwane zehlathi amagundane ehlathi siwadlela khona lapha ehlathini. Kuyishaqeka inkosi ukuthi kunomuntu ozofika nje esigodini sayo ahlale ehlathini angazisho ukuthi ubani angangeni kahle ngesango njengawo wonke umuntu ongena esigodini. Inkosi-ke icabanga iqhinga ithi iqhikiza alihlanganisa iy'ntombi eziyithembayo iy'qwabadiya zey'ntombi zifike lapha ehlathini zifike nje zikhumule zisale zithi bhonqo phambi kwesigebengu. Bazobe sebeyabona ukuthi le ndoda le isigebengu mangabe kuwukuthi iyayinyukubeza le ntombi noma indoda ecashe nje ehlathini ngoba iney'nkinga zayo mangabe kuwukuthi izobaleka. Asaleke uQueen uNdlunkulu uBambanani akhulume nenkosi yakhe khona lapha enxiweni uZwelibanzi. Asho ukuthi hayi baba mina ngibona kuyisinqumo esihle lesi osithathile ukuthi uthathe impilo yey'ngane zabantu uyonikela ngaye endodeni engaziwe esigodini. Uyothini le ndoda le mangase iyinyukubeze iy'ngane? Uyothini mangase ikhuleliswe le y'ngane iqhamuke nezifo zasemazweni esingawazi ifike igcwalise izifo la esigodini sangakithi? Inkosi itshele uNdlunkulu uQueen Bambanani ukuthi akakhululeke yena uyinkosi uyayazi into ayiplanile uyazi ukuthi iy'ngane zesigodi uzoyivikela kanjani. Umbone nje uNdlunkulu uQueen Bambanani ukuthi akaneme neze ngalesinqumo ngoba phela uyena onakekela iy'ntombi zesigodi uyena onecharisha iy'ntombi zesigodi otshena iy'ntombi zesigodi ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi uhlale ngentombi. Ake uphondo lwenyathi indoda yasehlathini yaqhutshwa yayiswa enkosini emva kokuthi iy'ntombi zifikile zakhumula yavelane nje indoda yabantu Nkosi yami yabaleka yacela empunzini.
Isiyabuza ke inkosi ukuthi wendoda akungitshele kahle wena ubani wakabani wenzani esigodini sami why uhlale uhlele ehlathini ufunani ehlathini. Uphondo lenyathi ubebonakala nkosi yami esefisa ngisho nomgodi wokucasha ukuthi vuleka mbobo ngingene because akazi ukuthi inkosi iyakhona la enxiweni uZwelibanzi uKing Zwelibanzi uzoyithatha kanjani indaba yokuthi waphuma ngesamagundane kubo. Ake inkosi igcizelela ukuthi izocela ukuthi uphondo lenyathi aqale akhuluma udaba asho ukuthi uze ngani la ulandeni la. Aqaqaleke uphondo lwenyathi ayichazele inkosi ukuthi ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzocabanga ukuthi ngumuntu oyisigebengu kodwa angisiso isigebengu. Mina ngifile ngathi abantwana bakamamncane abantwana bababo wami bangibophele amanqina enyathi. Bangenzela nje enye into bangidlalela omunye nje umdlalo engakaze ngiwu-expect. Bangitshela ukuthi mina nginyukubeze ingane kadadewethu oMafungwashe wasekhaya bathi nginyukubeze ibhobhodlwana lengane engakafiki ngisho nomnyaka o-18 lapho bese kusele insuku ezincane ukuthi ngibekwe esikhundleni ukuthi ngibe inkosi. Inkosi uZwelibanzi wasenxiweni wathula wambuka uphondo lwenyathi. Uphondo lwenyathi wathola umusa kuyena phela unkosi uZwelibanzi wasenxiweni. Akakholwanga uphondo lenyathi ngenkathi inkosi uZwelibanzi yasemanxiweni isukuma ima ngeenyawo imtshela ukuthi izomnikeza inxiwa khona la emanxiweni imsisela inkomo ukuthi naye akwazi ukuthi ahlale adle abe imember nelunga lakusona lesigodi up until further notice mhlawumbe into zakhe seyibuyela kahle esimweni khona le enkambini la aphuma khona. Kodwa kwamanje uyamupha ubuzwe bokuthi abe umuntu wakhona la esigodini sasenxiweni. Ngempela ke uphondo lwenyathi waqala impilo ke khona lana enxiweni waphila naye wazenzela ikhaya bakithi uze wathatha nomuntu wesifazane wathatha lona iqhikiza leli ekuyilona lamdiscover ehlathini. Kuthe kusenjalo esasemathandweni kanjalo uphondo lwenyathi esanda kumuva in khona la enxiweni esanda kuqala impilo la enxiweni. Inkosi izwakale ikhipha umbiko ukuthi isiqhwaga esikhulu saseSadwana isiqhwaga senkosi saseSadwana esaziwayo ukuthi inkosi laphayana eyizidlakela ehlephula kwasana eshaya ikhanda lendoda lilahlele. UKing Buzokwakhe waseSadwana umfuna esitikini uKing Zwelibanzi wasenxiweni uthi umcela esitikini ufuna nje ukuthi bazolwa baseklishe into engamphathi kahle into engamanelisi ufuna bazolwa ayibekeke uZwelibanzi ukuthi yena akabona ukuthi ufitha ukuthi angalwa nesiqhwaga saseSadwana uKing Buzokwakhe. Ayincengeleke uKing Zwelibanzi ukuthi ikhona yini indoda eyodwa engizoyijuda ukuthi ihambe iyongimela ekulweni nesikhondla saseSadwana uKing Buzokwakhe. Sibona iqhikiza ke selikhuluma nomnyeni walo uphondo lenyathi liyabuza ukuthi kodwa sithandwa sami wonke amadoda esigodi athulile athi dwe ngoba uyasatshwa uSadwana uKing Buzokwakhe wena ngoba nakuyisiqhwaga esitheni usufuna ukungiphuca impilo yakho ngisanda kwazi sisanda kuhlangana kanjeni. Ngicela ukuntshela kuphondo lwenyathi athi mina ngiyinkosi yokubekwa yasenkambini akunasiqhwaga sangishumpula ikhanda. Ngizohamba ngiyolwa naye unkosi waseSadwana uBuzokwakhe futhi ngizophumelela. Ngempela ke bavuke kusampondo zankomo kusasekuseni kakhulu kusaselele ulwezi kusalela amazulu. Uphondo lwenyathi uhamba nenkosi uZwelibanzi yakhona emanxiweni. Bafika eSadwana seliphumile iblanga. Inkosi yakhona uKing Buzokwakhe wesegqoke ingubo zakhe emanikiniki evunulile eyinkosi. Umile umegqumeni wafike wadweba umuqa
ukuthi ulindele uzwe libanzi nanoma isiphi isinxiwa sakhe esizoza sizolwa naye uzomshumpula ikhanda. Mangabe kuukuthi ukwazile ukushumpula uzwe libanzi uKing Zwelibanzi ikhanda noma isinxiwana lo muntu azofika naye wamshumpula ikhanda ozolwela uKing Zwelibanzi, yena uyothatha ingxenye yamasimu asenxiweni. Before impi iqale uKing Zwelibanzi akhulume naye uPhondo Lwenyathi. Phondo Lwenyathi mfethu, ngiyakuhlonipha, ngiyabona nje indlela oyiphethe ngakhona ukuthi uyindoda emadodeni. Mhlambe ngelinye ilanga isigodi sasenkambini siyokudinga njengenkosi yakhona. Angifuni ukuthi lesiqhwaga lesi sikushumpule ikhanda. Mina nginayinkinga, nginganikela ngengxenye yamasimu ethu kulona isigodi sakhona la eSedwana kunokuthi kuchitheke igazi lakho, because angazi ukuchitheka kwegazi lakho kuyoletha siphi isinyama, ngoba asazi ukuthi abaphansi nomvelinqangi kungani ekulethe esigodini sasenxiweni ukuthi sikukhusele, mhlawumbe uyilungiselele ukuthi ngelinye ilanga uyohlala esihlalweni sasenkambini ube inkosi ebusayo. Just imagine mabu usuyinkosi ebusayo ukuthi mina nawe singabambisana side by side, leyigodi lezi zidlelani. Athi uPhondo Libanzi, uPhondo Lwenyathi, anginayinkinga mina, akunasideleli saseSedwana. Manje sisiyeke manje lesideleli saseSedwana isona socabanga ukuthi siphethe zonke leyigodi. Kuyomela ukuthi lesideleli lesi sishumpule ikhanda. Ngempela wabe exathuzela egiya exhume emoyeni epiringana okweqashana nkosameluzu iqashana uPhondo Lwenyathi ubekayidlakela naye ukuthi nje uKing bizokwakhe waseSedwana ubekayidlakela kakhulu engazi ukuthi uGoliath. Angeneke enkundlweni uPhondo Lwenyathi engena noKing Buzokwakhe. Hake ngicela ukukutshela ukuthi agadle kubuzo kwakhe, futhi agadle before agadle athi mina ngizogadla kayi1 kuphele ngawe ngikushumpula ikhanda. Ake ngempela agadle agxuma phuqilike uPhondo Lwenyathi ashelele njengensipho emanzini. Ngicela ukukutshela njengofishi emafutheni, agxuma phiqilike athuthu uSedwana ula avelana agxume amhlale la emahlombe amngene ngommese ikhanda alishumpule ikhanda likabuzo kwakhe. Kungakholwa muntu izidlakela sesendoda sesithi gidi phansi nemvunulo yaso esindayo. Kunokuthi isigodi saseSedwana sikhalela inkosi yaso, savele nesabukeka si-relieved ukuthi naze nasisusela isiqhwaga esisiphethe ngendluzula kulesigodi sakithi saseSedwana. Buka lesiqhwaga lesi asigcinanga ngokuthi siphathe ngendluzula esigodini saso, sesifuna ukuthi sambe siyogqilaza siyokhathaza naseyigodini eyiseduzane. Phela eSedwana uKing Bizokwakhe lo osedlulile emhlabeni ubeplan ukuthi uzohamba ayohlupha isigodi sasenxiweni alwe nenkosi yakhona, athola amasimu adlulele kwesinye isigodi, abe nje umuntu ogqilazayo egodini, abe namasimu kuzona zonke igodi, ukuze nje akwazi ukuthi acreate chaos, axabane nabantu, because bekuyiyona nto ayithandayo kakhulu uKing Buzokwakhe lo osedlulile emhlabeni. Ake induna yempi ekuyiyona eshaye impempe indweba yokuthi usungaqala umdlalo ibuze ukuthi abeze phela ke abasenxiweni uKing Zwelibanzi azokhetha amasimu angawathatha la esigodini, njengoba nje inkosi yabo isikhotheme isinqunywe ikhanda. uKing Zwelibanzi wasenxiweni athi yena asinakwathatha amasimu aseSedwana, kodwa ke sifuna ukuthula phakathi kwazo leyigodi lezi, sifuna ubumbano, sifuna ukuzwana, sifuna umoya owodwa, sikwazi ukuthi sithelelane amanzi, sikwazi ukuthi sihlalisane kahle eyigodini, siphilisane kahle. Umngcele akubo umngcele, akungabi khona umuntu ozosuka kulomunye umngcele ayogqilaza ngalo komunye umngcele. Akube ukuthi nje siyadlelana, siyahlekelana, siyabambisana. Mangabe kunenkinga sihlangane, sazi ukuthi sine alliance phakathi kwale godi, sambe siyodila naleyo nkinga esibhekene nayo. Ake ngempela ke uKing Zwelibanzi abuyele emuva ke
usehamba naye phela ke lona ke uphondo lwenyathi. Mefika ke ekhaya isigodi sijabule sibabona bebuya. Kodwa umuntu wajabula kakhulu iqhikiza laze lagxuma layiphosa liphosa kuyena phela uphondo lwenyathi umyeni walo lijabula iqhikiza. Ngicela ukunitshela ukuthi esigodini kwadilizwa inkomo kwahlatshwa kwadliwa esigodini kwajatshulwa. Useyakhuluma ke uKing izwe libanzi. Useyakhuluma khona lapho kuloyo mhlangano kulowo mcimbi wokucelebrate ukuthi babuyile banqoba isiqhwaga sasesedwana uKing bizo kwakhe. Usethi uphondo lwenyathi utshengise ukuthembeka kakhulu. Watshengisa amandla, watshengisa umtsizwa, watshengisa ubuqhawe. Ngakho ke uyambeka njengenduna yezinsizwa esigodini kube uyena olida izinsizwa esigodini. Aphinde futhi ambeke ukuthi kube uyena induna yesigodi ngoba utshengise ubuqotho. Athi kusukela namhlanje uphondo lwenyathi koba uyena induna yesigodi. Mangabe phangalala edlula omunye weingane zakhe nanoma ubani ophuma esendeni likaphondo lwenyathi uyena oyoba induna yesigodi. Ubuduna abusoze baphuma kaphondo lwenyathi iminyaka neminyaka koze kuphele izwe koze kubhubhizwe uyena unduna. Ubuduna buyobo obukaphondo lwenyathi. Wonke umuntu nje onegazi likaphondo lwenyathi insizwe enegazi likaphondo lwenyathi iyona eyoba induna yesigodi. Ake kujatshulekwe emcimbini kuqhubeke umcimbi kudliwe kubhiyozwe kuphuzwe ajabule uqhikiza ukuthi indoda ibuyile. Ngale enkambini forest umnyamana owubhudi kaMfecana umfecana inkosazane yakhona le ebukhosini uMafungwashe usebekiwe kumnyamana njengenkosi. Ayi kumnandi kubhiyozwe kube mnandi ajabule umfecana noMaqiniso ingane yakhe ukuthi nje sekuyibona baseyikhundleni kufana nokuthi sekuphethwe bona ngoba umnyamana ubezwa ngabo. Siqaleke isihluku umfecane unesihluku uyahlukumeza nendodakazi yakhe uNomaqiniso intombi imincisile ibona bahlohla umnyamana bamfake imoya emibi yokuthi nje esigodi akuhlukunyezwa abantu banamandla baphethe amandla bawasebenzisa ngeindlela ezingekho right. Ukuhlela kwabo esikhundleni akuthathanga isikhathi esingakanani ngoba kwathi ngesivuno esilandelayo kwavunwa isivuno esilandelayo mangabe sekuthiwa sekuyatshalwa manje ayibo kube nesomiso into ongakazi uyibone endaweni yasenkambini. Inkomo ziyafuqathaqatha izinkukhu ziyafuqathaqatha ukudla emasimini komile imbewu ayiqhumisi imbewu kutshaliwe kodwa akuqhumi lutho. Mangabe kuzoqhuma into eyodwa ezomele engenampilo oyibonayo ukuthi ingafana nominini. Bathe besabhekene nokuthi naku isizwe sizobulawa indlala ukudla kukho lokho kuseyinqolobaneni sekuyaphela. Kanti kusakuncaneke lokho nansi impi isihamba emahlombe impi isivela ngamawindi. Kunesigodi esichallenger isigodi sasenkambini ukuthi sifuna impi nesigodi sasenkambini. Sifuna nje sona ukuthi esithende isigodi sabo bazomuva ini la abantu basenkambini bajike babe yigqila zakusona loso sigodi kaLwacane. kaLwacane badinwe into encane nje ukuthi uNomaqiniso banomfecane bafike nje benza ezibukwayo ezintombini zakaLwacane. So nje kaLwacane bathi nje bafuna ukumuva ini esigodini sabo kube indawo laba bayitshalela khona amasimi mase kuthi enkambini kube yibona abayigqila zakhona. Hey adidekeke manje umnyamana ngoba phela umnyamana bebebhizi beenjoya abakazi nje balungisa indaba yezinsizwa indaba yempi. Bazolwa kanjani nezinsizwa nje obona ukuthi ayitrainiwe lezinsizwa lezi azina kudla ngisho nokudla isomiso sithebe.
Kubizwe umuntu obonayo wasesigodini kuthiwa akaphosa amathambo asho ukuthi mangabe kunje kwenziwa njani because bona abekho ready for impi kaLwacane bazobathathela lesigodi mangabe kunjalo. Ake ngicela ukuntshela ukuthi amathambo asho ukuthi umuntu onganilidela lempi induna yasesigodini sasenxiweni ngaphansi kwenkosi uZwelibanzi. Akulandele leyo nduna iyona engabasiza ukuthi banqobe or badefeate abantu bakwaLwacane. Ake ngempela inkosi uMnyamana iphelezela udadewabo uMfecane nendodakazi yakhona phela uma uNomaqiniso bahambe baye esigodini sasenxiweni. Bafike bakhulume nenkosi yakhona uZwelibanzi. Basho ukuthi bahlaselwe isizwe iLwacane kodwa bayitholi besesimweni sokuthi bangalwa nesizwe uLwacane okwamanje. Bazocela usizo ngoba bathe baphosa amathambo abatshengisa ukuthi usizo bangalithola la enxiweni. Batshengisa ukuthi induna yezinsizwa zakhona lana enxiweni iyona engabalwela ibanqobele impi against uLwacane. Ake inkosi uZwelibanzi isho ukuthi hayi induna yale ekhaya iwumuntu othanda ukuzingela kakhulu. Isaphumile iyozingela izothi ngabuya ngizobeke sengiyitshela umyalezo and then sizobe sesiletha ke umyalezo ngeyithunywa zesigodi silethe umyalezo khona lapho esigodini senu sasenkambini. Kodwa mina njengenkosi yakhona la enxiweni ngiyavuma ngizoyijuda induna ukuthi ihambe iyonisiza ukuthi nilwe noLwacane because nami ngeke ngaba sesimweni la ngangihlaselwe khona isadwana inkosi ubizo kwakhe. Kodwa ke ngasizwe induna yami ukuthi ngiyinqobe. Ngiyasazi lesimo lesi enikusona sokuthi nisabe ukuthi isigode esinye sizonithathela amasimu. Kungeke ukuthi mina sengasizwa mase mina ngingavuma ukuthi ngisize abanye abantu. Khulilekani nje ngizothumela izithunywa mangabe mina nenduna kanye necabinet yami sesixoxile savumelana ukuthi udaba eSolthini lolu sizolwa nalo kanjani. Libuyeke iphisi umzingelo omkhulu ekwazingaleni uPhondo Lwenyathi unduna enkulu enxiweni unduna Phondo Lwenyathi abuye kuPhondo Lwenyathi ekuzingeleni afice inkosi isimlindile. Inkosi imchazele ukuthi nantu udaba sekwenzekale kanje isigodi sasenkambini sicela usizo lwethu. Ngakho ke ngikujutile ukuthi uhambe nezinsizwa nihambe niyosiza isigodi sasenkambini. Mhlawumbe ngabe yilona thuba lakho ukuthi ubuyele esihlalweni sakho. uPhondo Lwenyathi athwala izandla ekhanda ukuthi ngibuyele kuphi ngisize siphi isigodi. Awubayeke wena ukuthi baqaqwadwe ukuhlupheka kubadle ukuhlupheka. Inkosi iZwelibanzi ithi hayi ndoda iyona thuba lakho leli ukuthi uhambe uyosiza isigodi sakini. Mase uyafika uclaim ngokwakho uclaima isihlalo engesakho uhlale esihlalweni sobukhosi. Ngempela ke uPhondo Lwenyathi ahambe nezinsizwa sifike ngempela isigodi saseLwacane sinqotshwe isigodi saseLwacane mase ke isigodi saseLwacane sesiyacela ukuthi sicela ukuthi amasimu aso siwagcine singanikezeli ngamasimu aso enkambini. Ngicela ukukutshela kuMfecane kwase kuyena ohamba phambili ukuthi nje bazowathatha amasimu ingxenye uhafu wamasimu aseLwacane. Sikhaleke isigodi saseLwacane ukuthi thina sine population enkulu udlule yenu lana kaLwacane mabe nizothatha uhafu wamasimu ethu sizohlupheka esigodini sizotshala kuphi. uMfecane wese ekhuluma edlula uMnyamane athi vethami nizofuna impi la benicabanga ukuthi kuzokwenzakalani ngabe thina esajelwa amasimu so iso ngeso. Ake bathi ke umuntu wesifazane akana kusitshela ukuthi kwenziweni bazolinda inkosi uMnyamane kube uyena okhulumayo. Ngempela kuMnyamane avelane athi uhafu wamasimu mangabe udadewethu uMfecane ethi uhafu wamasimu uyahamba uhafu wamasimu siyawuthatha.
Athi uyakhuluma uphondo lwenyathi ukuthi hayi madoda bekuyisona sikhathi phela kumele ngabe niyasebenzisa nithelelana amanzi nabakwalacane kuxolelwane kuthelelana amanzi ukuze igodi ziphilisane zihlale kahle kube mnandi endaweni. Umfecane yathi ukuthelelana kwamanzi my foot ayikho lonto leyo angeze siyenze thina lonto leyo akungabi khona ukuthelelana kwamanzi. Ngicela ukunitshela ukuthi kuthe kusanjalo avelana aphendule umfecane uthi hey wena usukhohliwe ukuthi ingane yami ayinahlo nje ayinahlo namhlanje wena owayinyukubeza. Athi nje uphondo lenyathi mina ngibuyile ngizosasa isihlalo ngizolanda ngokwami kuyacaca ukuthi isihlalo siyanihlula nihlaselwa yigodi anikwazi ngisho nokuyindwela. Hake umnyamana athi over my dead body kuzomela ukuthi uhambe wena la awubelongi la ubuzosiza usuwenzile umsebenzi ususebenzile usuwenzile umsebenzi hamba. Axoshwe impela nje axoshwe uphondo lenyathi namabutho akhe insizwa zakhe zixoshwe bahambe bediniwe ukuthi kahle labantu sifike siyabasiza sebesixoshisa sebesixoshisa nje okwezilwane zehlathi bahambe bediniwe bafike vele bedube ngisho nokudla bangadli insukwana bediniwe inhliziyo zimnyama. Hawu mfowethu seze samnqoma ulwacane uyena lokade silethela amabhadi nesomiso la endaweni yethu sesisiphulile ke manje siqalekiso isizolifteka le case yesomiso ziphuza inkomo zethu ziphuza amanzi bakithi sibuye nengxanye yeinkomo nezimbuzi nezinkukhu ngale kalwacane so hamba siyotshala kumahlathabo isivuno lesesitshaliwe emasimini naso isona sivuno esosiphilisa ngoba kade seyiphela inqolobani angisho bathatha amasimu badla kwakudla kusemasimini bathatha nengxenye yemfuyo. Ake ngicela ukukutshela ukuthi kwangxenye yemfuyo leyo yafike yafa ubuqathaqatha mangabe ifika le enkambini kwansimu leyo kwamasimu lawo kade beyisikele wona uhafu wakhona ngicela ukukutshela ukuthi waphathwe isomiso kwaba woma waba ukhotho komile ke manje lo enkambini komile hayi indlala ke siyaqala ke manje sebeyahlaselwe indlala namagegebula amasimu ugegeba lwamasimu abanawo akasabasizi lutho ngoba komile. Uyabona kuvelane kunethe imvula kunomugqa labawudwebile ukuthi ingxenye yethu ngala unethe kalaca unethela ulwaca kuphela ngala enkambini komile kuthe qwa akunethi imvula ayifiki sebenze bonke amaqhinga abalando nomkhubulwane bathumela izulu ukuthi izulu alidume linethe akwenzakali lutho nje. Ake umnyamana acela umuntu obonayo ukuthi umuntu obonayo akaphose amathambo. Umuntu obonayo ke athi indlala iyophela mhlazana la esigodini kwabuyela inkosi ekuyiyona yona. Inkosi ekuyiyona ukushiya ukuthi babuyisela uphondo lwenyathi esikhundleni sekuyibona baphethe. Umfecane athi ayikhona. Nomaqinisa athi ayikhona. Nomnyamana naye athi ayikhona. Ngeke uphindo lwenyathi libuye la yithi esiphethe thina abaphathi besigodi. Ama-advisor esigodi athi phathi niyahluleka niyabona ukuthi niqalekisiwe athi umfecane ngizoyilungisa mina lento le. Umfecane ahamba yo-create ama-relationship ney'godi eyiseduzane. Iy'godi velane nje zimflathele umfecane zithi nina nathatha amasimu akalwacane. Nayeki opportunity ukuthi kuthelelane ngamanzi. Ninenhliziyo ezimbi kabi nina. Ingakho ninesiqalekiso komile amasimenu. Asifuni ukuyi-associate nabantu abanesiqalekiso. Singaze nasi sitheleleke umveli inqangi asishaye ukuthi sisiza kanjani umuntu yena azama ukuthi amdiscipline. Ake yabaqhoza indlala enkambini. Kwaze kwathi isigungu ekuyisona isigungu esiphethe together nenkosi ekuyisona esiluleka inkosi saze sahamba sayomlanda uphondo lwenyathi
walandwa isigungu manje zabopha lo umnyamana umfecane nomaqiniso zababopha zathi phela kuyofa abantu abaningi nanicabangela nina nicabangela ukuthi anifuna ukuphoxeka ezweni nifuna ukuba yinkosi zomgunyathi kuyofa abantu abaningi ngeindaba zenkosi yomgunyathi thina siyahamba siyolanda inkosi efanele wathi nje uphondo lenyathi elibeka unyawo lakhe esigodini sasenkambini imvula yathi vu imvula inetha ilanga liphuma kwaba mnandi esigodini abantu bajabula nezinkomo ezincane zaseyizacile isele zatshekedula zizwa imvula ngicela ukukutshela ukuthi isiqalekiso saphela ngokunyathela konyawo lukaphondo lwenyathi esigodini sasenkambini kwamila ukudla ngalozo izikhathi kwagebhuzela emahlathini kwagebhuzela ezingadini kugebhuzela kukhephuzela ukudla ngicela ukukutshela ukuthi nezigodi eziseduzane zaze zachaphazeleka zakapaleketela zikapatelwa phela isona isibusiso sakhe uphondo lenyathi nazo izigodi zabenefita kwaba khona ukuthelelana kwamanzi ezigodini eziseduzane nasesigodini sasenkambini kwazwana cabanga ngoba phela isigodi sasenkambini bese sinobudlelwane nobuhlobo nesigodi sasenxiweni esiphethwe unkosi izwe libanzi uphondo lwenyathi-ke wakuphakamisa-ke ukuzwana ukuthi izigodi zidlelane zazi ukuthi thina siwumuntu oyedwa singaba igodi ezihlukahlukene kodwa siwumuntu oyedwa mangabe omunye wethu isigodi somunye wethu sinenkinga kumele thina sihlangane sibe imbumba sihlasele siyolwisana naleso sigodi because thina siyigodi ezizodwa kuqhamuka ukulwa phakathi kwabantu bandawonye umbhokoda kanjani ngomkhonto umfowenu umbulali uphondo lwenyathi waba inkosi enkulu inkosi enkulu kakhulu esigodini sakubo enkambini ngicela ukukutshela ukuthi wehle nondlunkulu wakhe-ke laphayana iqhikiza hey bakithi isigodi sakhe phuzela ukudla kwadliwa iy'ngane zajatshulwa zakhula iy'ngane kwaba mnandi nje esigodini kanye nasey'godini ey'landelayo Buzz SA to all social media platforms ngizoyibeka lana-ke indaba yami okwanamhlanje iyobe isilaliboneneke ey'torini ey'landelayo mase ngicela ukubonga-ke family ngicela ukubonga ukuthi nikwazi ukuthi ningilinde nkosi yami kade ngihamba isikhathi eside kangaka nami ngisoyiphantela bakithi ngisophathele engangiphanta khona kodwa ngiyabonga ukuthi nikwazi ukuthi ningilinde family ngibuye ekhaya lisafudumele ngiyanithanda kakhulu family ngizocela ukuthi ningakhohlwa ukuthi nikhomente nisho ukuthi sisakhona seloku sila nithi nje sikhona sila akukho la esiyakhona mase-ke family ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms uBuzz SA ukhona on Facebook uBuzz SA ukhona on YouTube uBuzz SA ukhona on TikTok uBuzz SA uyazama naku-Instagram so-ke family ngicela ningakhohlwa ukuthi thina njengeBuzz SA sithatha incwadi yakaMatukuletsheni ebizwa kuthiwa impi yabomdabu isethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze abafundi bakaMatukuletsheni bayi-understande kangconywana le movie ebizwa kuthiwa impi yabomdabu isethunjini mangabe umzali wengane efunda uMatukuletsheni and ukhona la ziyabhala iy'ngane ngomhla ka-11 June amanye ama-province asebhalile but I know ukuthi i-KZN ibhala ngomhla ka-11 June so make sure ukuthi uyaxhumana nathi ku-WhatsApp sikuphi iprize yempi yabomdabu isethunjini mase uyayithenga uthengela umntwana wakho ukuthi ngomhla ka-11 June nje abuye no-A ngoba akekho umuntu ofundiswa iBuzz SA ongabuyi no-A when it comes to impi yabomdabu isethunjini sitholakala ku-079 337 2464 079 337 2464 okumnandi ukuthi iy'kole zaKwaZulu Natal siyenza ama-school tours sifike nje isikole sisihambele sizobadlalela live imovie sifika nesinema yethu-ke esikoleni sabantwana
sibadlalele imovie. Ngicela wazi ukuthi i-quotation uma ngabe uthisha iyatholakala nje kalula enambeni ethi 079 337 2464. Usitshela ukuthi kuphi, sikutshela ukuthi ngabe umalini ukuthi sifike lapho singa-charge malini per ikhanda lomfundi. I-beneficiary kakhulu-ke le ncwadi le iyabasiza abafundi ukuthi baphase kangconywana, bayi-understande kangconywana. Akusiyona yodwa-ke incwadi ezoba khona, sibhizi-ke siphezu kwazo zonke iy'ncwadi because njengebhazi sifuna ukuthi sibe nazo zonke iy'fundo. Mina ngikhuluma wena life science, wena geography, wena physics, wena life orientation, wena business studies. So we just want to have all the like zonke iy'ncwadi, zonke iy'fundo sifuna ukuthi siy'phathe. Sifuna ukuthi iy'ngane zenu zi-understande kalulwana i-mathematics, zi-understande kalulwana i-physics, zi-understande kalulana i-biology lesibiza ngokuthiwa i-life science. So Buzz SA to all social media platforms. Mina uPhumzile umntwana wakaMngoma sengihembe ngithi ayilali boneneke itorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.